kalih nika tiosan poin ini sanjukan sami pun becik akidik mantan nggih. Numugi jo presiden iki sane Mulyana Jayanti ngelanturang iki ring kabupaten dados duta ring desa adat soang-soang sakewanten dunasti tiang sane durung Jayanti sampunang sebet nggih ring warsa sane jage rawuh ibu-ibu kerabat istri sareng sami presiden malih mewi perkara iki nggih kawanten saking titiang pinake angge panodeksa ring wimpekara me sadua bali sakewanten yen wau wenten ibu-ibu mau pantun utawi memparikan nugrayang titiang mungkin ngaturang ide pantun utawi peparikan nggih manjang ring pamilan sareng sami taler angge uleman sareng sami awit tunas malih bos bantu titiang ide nggih ingkang cakep meli buah sawo kemudian Cakep. patut meli jaje ke desa Bakas Cakep. desa Dharma Sabet tusing ngidang nandingin Cakep. bulan bahasa Bali nyane tusing ngidang mapas tepuk tangan Aduh. Mantap. Ulang balik pisang. ngidang ampun Ah. Om Santi Santi Santi